الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna sanglit pa Tuhan Rabbul Alamin, sumuno salawat pajumjungan tanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta iban pagsarang syukur fa Allah Ta'ala inyari kita nyubiusan niya pangumulan mausal haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kamaasan kanungnungan sin Allah Ta'ala sibu dain yari halom sin masjid iban sin yatun hatiranan in manusia mapauno ing kahalan niya iban sin bangsa niya makapakain sa binaybayan inlakon niya kasannangan insubol mag-asawa lumag sing kasannangan niya inaon na paghula mawaya makaanak sabab karna kasannangan niya in tao mag-usaha magtuyo mag-usaha karna lumawag sing kasannangan niya kasannangan kitan sibu da pagdunya niya ibang pag-akhirat niya inyangan ang niya kasannangan. Wayron mawaya da hindi hadunya hindi lumawag kasannangan. Sibu na nag-iiman patuhan iban sinway tartanto ilahon kasannangan da iban amuin kalappasan day nakatan problema iban sing kamumulahan katumtuman kin pangasuya padji kahapon marayad to. Kalau masabot tanyo rabi idnillahi azza wa jalla. Demikian in kita mukmin patuhan Rabbul Alamin yaon in hulat hangad matukaniya sarta panuntum iwang kabuka mattu patuhan Rabbul Alamin. Wajib yung pagmabuka pa Allah Ta'ala. Wajib yung pagmabuka pa Allah Ta'ala. Sarta wajib day sa binuno inimilang sininang marayaw. Akan along sin Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala
jama'al mu'min bainal hasani wal khawf. Napag-agad sin mu'min sa mundal in hinang marayaw iban sing kabuka fa Allah Ta'ala. Di man jari magbutas. Aw niyan nalong na mabuka ako patuhan. Sa kita ini nang isab sinawa nafsu niya. Mabuka ako lang na fa Allah Ta'ala. Sa di mo isab kakitaan pa masjid. Di mo isab kakitaan magsambahayang. Bang mo yan asukunin tiap-tiap siula kan deng kato. Sibo day maksud palam si masjid iban sindi uno mabuka ko patuan mo mabuka isu di mabuka pa Allah Ta'ala. Katan sa impag mabuka fa Allah Ta'ala suway uno. Aun syarat. Unin syarat suway kakitaan na indoon ininang marayaw. Suway kakitaan na ino naman siya yan ininang marayaw. Uno na tibo sa ninang marayaw. Na jari niya impag mabuka pa Allah Ta'ala yari on tumbas. Diya dunya labi aw lahat law kana. Amo sadto kabtangan namo panagnaan kasan na nga ninyari. Panagnaan din ang mga uong nga simpag mabuka patuhan Rabbul Alamin. Hakan na bang mga rumukot yung pagmabuka sin manusia halom sin pangatayan niya. Kakitaan mo rin unin ng marayaw. Iwan kaya nga tan niya, yung mga parkala yari. Kalau simino palom sin jantong niya. Singkitan niyo, muna marang ko na yung ginawawaran ko. Doan niyo kami, bangman kami mabiyakan niyo ang pagmabuka patuhan. Baitasin Allah Ta'ala alam sing Quran. Kapaidahan di hadunya. Apabila manusia ang pagmabuka. Muna al-khuruju 'anil mihan. Awil al-khuruju 'anil bala. In manusia bang ang pagmabuka pa Allah Ta'ala, makakuha siya rin ha bala yan. Makakuha siya rin ha panisting sintuhan Rabbul Alamin. Mataw din musiba pagparatungon, aon na musiba pagkaanakan, aon na musiba pagkinawawaran, aon na musiba pa arta, ang kauman natawa ununo na. Sumakawa apabila in manusia ang pagmabuka pa Allah Ta'ala simatan pagmabuka, makakuha sa rin ang katanyad. Unin farmasyon Allah Ta'ala mga palangbungan ng agama Islam. Qala Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Isiyu in manusia matan in pagmabuka niya pa Allah Ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dihilan siya sin Allah Ta'ala, guguaan na nakatang problema. Kana makita ko manusia, yang paratungan sin Allah Ta'ala panisting, yaw ni pagmabuka kanya nating dasad to. Di magmasusa. Di agad magmasusa, ri. Iwan sin akin niya, Tuhan in nagparatong, Tuhan na yan ni magdihil sa pam. Pag-uon sa sin Allah Ta'ala, bisan pa uling problema niya. Allah Ta'ala na mayta, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Isiyu imanu siya pun nalim pagmabuka niya patuhan, yaj'al lahu makhraja, hinangan siya sin Allah Ta'ala guwaan dan nakatang problema. Kana ay nakurumakan pagkain. Kari ko patuhan. Allah Ta'ala ay magdihil sakit, Allah Ta'ala ay magpauli, Allah Ta'ala ay magparatong sin problema, Allah Ta'ala ay maglawag sindan. Sahabang kori mawaya kaunitan, butangan in pagmabuka patuhan Rabbul Alamin hari indi ining kakausan mo. Ikay, yari hindi kata na dunya. Di hadunya. Hikaruwa mga palangungan haakam Islam kamaasan na mo.
Manusia magtuyo maglawag na paka magtuyo di akan makausaha ri makakuan. Kay mana magkaro atawo nagtatali biya dinhi kausaha kabinsanaan. Makausaha sin adlaw yung konsum makuli makausaha sin adlaw konsum maluki. Sa aon mga manusia bisan tiyo-tiyo inusaha yaon barakat. Kakitaan mo yung kasandangan bisan tiyo-tiyo inusaha niya, kakitaan mo yung kasandangan niya. Oh, bakit isang ko manusia? Yaon inarta milyon. Sabang mo sabihan kita on magreklamo. Allah mataw balong nin biya mga uno tayo ni. Mataw din nga kastuhon tayo ni biya kulang insin tayo ni. Yaon nanahi po sinsin sa kulang pa kaniya. Oh, kulang pa kaniya. Aun na bahay, bunggalo. Mawaya pa makabahay no ikaro Aun na usaha ro, mawaya pa ikato. Tabi ate to si manusia. Sa inaksud na mo rin, di amoy mag-uno pa siya, mag-agmol pa siya, sindihil ka na sintungan Rabbul Alamin. Impagyanong rijiki rin di, apabila manusia, lang sintungan Rabbul Alamin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. ويرزقه من حيث لا يحتسب isisu imanu siya mattan impag mabuka niya fa Allah Ta'ala rijikian siya sintuhan Rabbul Alamin si rijiki wala niya nagkanganangan bukod impag anong rijiki hindi rijiki sin sa jawukon sa amo in rijiki damikya rijiki kahanong yadto satisfied misan tiyo-tiyo rijiki na yaon yaon nakararakan atawakan nakauno nakabubutang katana syara sintuhan Rabbul Alamin. Wala nakasima. Amo yadto. Nalawon si mga ulama wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Aun time di niya na maangan-angan ni rijiki na rumatong nasadya. Barakat sin uno yato, barakat sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Katoy kuno, katan kita niyo yari, bang aon tao, bulaog din doon, pangandulan tasin, di. Daon tamang usaha, di. Bihato, katan kita niyo. Sa bang aon tao nagmabuka, yaon mata rin pagmabuka fa Allah Ta'ala, kikita mo yung kahuntulan niya, inhinang niya, yung pag-ibadat niya fa Allah Ta'ala, aon time umulong ko, karikolong mo tuan. Aon biya to usaha. Amo yadto. Amo yadto. Aon time umulong ka nin tawando, dihilan siya usaha, amo yadto pagyanon, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Aon time isab, subhanallah, irijiki ka na sin Allah Ta'ala, aon time magtubo di rijiki. Amo yadto, magtubo di rijiki, mga palanggungan haaka ma Islam. Mapaluhayon ka na sin Allah Ta'ala inuno indan sin pag-usahan niya. Amayatin pagyanon sin Allah Ta'ala wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ini kato bunga atawakan faid dasin pagmabuka pa Allah Ta'ala. Puas sin pagwaong kita sin Rabbul Alamin na problema. Iman si rijikian kita sin Allah Ta'ala sin wala tanaangan-angan. Ikatulang sin Rabbul Alamin. Paluhayon sin Allah Ta'ala kaniya in uno in parakala niya. Pilan hasat manu sa kisisikpitan sin katan parakala nila. Masigpitin pag-usaha, masigpitin hinang, masigpitin yari, masigpitin yaong katan. Kaunitan sinyari, kaunitan sinyaon. Salaw si Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Isiyo-siyo in manusia, matan in pagmabuka niya fa Allah Ta'ala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Paluhayon
kaniya sin Allah Ta'ala in parakala niya. On time parakala sin pag-school sin anak niya paluhayon kanya in tuition. Misan pamahal ka. Amo yan to. On time usahan niya paluhayon kaniya. Uno na pakaradyaan niya. Paluhayon sin Allah Ta'ala in katahan kabayaan niya. Hasabab simbong sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Hasabab simbong sin pagmabuka fa Allah Ta'ala mga palanggungan ha akam Islam. Amo yari lami malingkat, ini kau pa. Imanu siya sisipat sinjong-jongan sallallahu alaihi wasallam, imanu siya anak apu Adam kataan berdosa. Nagdurusa saja. Akalan tanyo yun, doon mangkurik gumo alam simbayon, pakurik magdusa. Misan yun na lombay yun, o nakangian. Nabiya din na nakuha. Especially in bulan yari. Subhanallah. In bulan yari, bising kahapon kayo ito. Kahapon, Valentine's. Kahapon, Valentine's. Elementary school atau kan high school. Ginis babara pa naman siya maginang flower matupula-pula katan. Ay, isindihilan nila ito. Ito'y parihon nila. Amo in tao takapaghula bukon. Sa indahangan nila ito, amo in mga suwul-suwul supaya makapanglihil flower madto. Mahon pamaway, maksiyat ito katan. Maana din bata maguno. Tabi ada ko mangkatos tabi maguno madto. Maglasalasahi. Amo yan. Hati niya, bardo sa manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam namaita intiap-tiap anak apu Adam insiya nagdusa sadya magdusa sadya patuhan. Salaw si Rasulullah in sarayaw-rayaw manusia nagdusa amoy magtawbat sa patuhan. Sarayaw-rayaw manusia nalawain kabuka na patuhan magbalik siya matu fa Allah Ta'ala magmabuka siya. Qala Allah Ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Law sintuhan Rabbul Alamin, isiyo-siyo in manusia magmabuka patuhan, yukaffir anhu sayyiatihi. In nahinang niya mga pardusahan ito, ampunun kaniya sintuhan. Bangsa magmabuka fa Allah Ta'ala. Isisiraw sintuhan Rabbul Alamin imatan pagmabuka na fa Allah Ta'ala yukaffir anhu sayyiatihi in sabutin Allah Ta'ala sayyiat jama' hati na mataod amo in uno isab amo isabin pardusahan uno amo in pardusahan sibi-sibi in pardusahan at tudakula do ka ingisab subay mo tudat to pagtawbatan marayo patwa Rabbul Alamin. Yukaffir anhu sayyiati. Hikaisa. Hikaru walau sinto Rabbul Alamin wa yu'zim lahu ajra. Wa yu'zim lahu ajra. Pataurun atawakan palagguon pasin Allah Ta'ala inununya in pahala niya. Subhanallah. Subhanallah. Akan injong-jongan sallallahu alaihi wasallam nagsabda, ittaqillah حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kabuka karong sinjong-jongan sallallahu alaihi wasallam hauno na ko binaybayan. Kabuka ko patuhan. Atawa uno mo ng kahalan mo. Sarta lang sur Rasul biyataan niya kita وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Apabila karong sinjong-jongan sallallahu alaihi wasallam makahinang sin mga pardusahan. Insabot si Rasulullah mga pardusahan. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَةَ. Apabila kau makahinang pardusahan, mga pardusahan,
saunu isin hinang marayaw, karena ini hinang marayaw yan makapapasin hinang perdusahan. Katoy kuno, ilingkat sin aka maka. In panagnaan beta si Rasulullah, ittaqillah haythu ma kuntum. Kabuka ko pa Allah Ta'ala, haunon ko binayban, at haunon kalan. Sa bangkolong na makay ng kangian, mga kangian, alo sauni isin hinang marayaw, karena ini hinang marayaw yan makapapasin hinang perdusahan. Ayat sin Allah Ta'ala, mga palanggungan haaka may sinalaw sintuwa Rabbul Alamin, apabila imanu sa iyan, nag-iman na marika ko, wala nang limawag kako sa kuto, nakabuno siya, atawakan na kasina siya, panguus nagtawbat, ampunun kamu ang naguno, lausin Allah Ta'ala, ampunun na mo in pardusahan na yato. In kayo manan mga palanggungan haaka may Islam, nagtafsir, hati niya uno, in hinang marayaw yato sambian gantian sininang marayaw. Katoy kuno, hinang mo marayaw gantian sin Tuhan Rabbul Alamin marayaw. Hinang mo manghi gantian sin Allah Ta'ala hinang marayaw. Bang kau nagmamuka patuhan, iwan nagtawat matukan niya. Amiyat imbay ta sinuno. Sin Allah Ta'ala iwan sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam. Bena sin sambat manusia lumawag singkatan kasanangan nila, karayawan nila rendi hadunya. Hakana kita nang iskul marayaw lumag kita sing kasanangan ta. Hakana kita nag-usa lumag kita kasanangan ta. Mig kita rin ng bukula mo pambukula in lawakul kasanangan katan. Nalaw sin Tuhan Rabbul Alamin dan mga kapaid dan sin pagmabuka matukan niya. Qala Allah Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لو سنتوها رب العالمين يا كم مغبر إيمان اتقوا الله, kamu patuhan Rabbul Alamin. Kamu fa Allah Ta'ala. Dia kita nyusin Allah Ta'ala magmamuka. Wa qulu qawlan sadida, iwan pamung kamu singkap tangan marayaw mabuntul. Inbungan niya, yuslih lakum a'malakum. Puas kau riyak sin Tuhan Rabbul Alamin, papagmamuka on iwan papagbisarahon sin mabuntul, siya unuan niya magtuay sin uno. Siya unuan magtuisin Allah Subhanahu wa Ta'ala sintungbas, yuslih lakum a'malakum. Bang unahakan din pagmamuka yato, iban singkap tangan marayaw, nalaw sintuhan Rabbul Alamin, yuslih lakum a'malakum. Narayaw na sintuhan Rabbul Alamin hinang niyo. Dayaon na sintuhan Rabbul Alamin ning kakahinang niyo. Hati na muntol na ninang si manusia. Iyaw ning pagmamuka niya. Muntul na inuno, muntul na inihinang niya. Amo sa muntul makaakad na syara. Ingkabayaan niya sininang niya nakaakad na syara. Ingkabayaan niya singkaptangan niya marayaw. Kabayaan sin Allah Ta'ala. Ingkabayaan niya sin pag-usahan niya halaw karayawan katan. Di na mabaya ihminang sin uno. Simpiang langan sin Allah Ta'ala. Amo yato, yuslih lakum ma'alakum. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ لَوْ سِنْتُوَا رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنِ كَرْوَا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَمْكُنُ سِنَ اللَّهُ تَعَالَى إِمَّا پَرْدُسَهَنْ نِيُو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ isiusu imanu siya nagmamuka patuhan at afwan isiusu imanu siya nagtaat fa Allah Ta'ala iban para rasul niya ay bimaana niya kada kabayaan sintuhan iban sin rasul faqad faza fawzan azima amunayat to mga manusia nagparuntungan na sinparuntungan sa lago-lago. Amunayat to mga manusia nagparuntungan sinparuntungan sa lago-lago. Katanyat to mga palanggungan haaka ma Islam ipagpakita sintuhan rin di halunya. Dayon. Uno palaw sintuhan Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala ittaqullah yu'allimukumullah. Ittaqullah yu'allimukumullah. Kamu patuhan Rabbul Alamin
Jari niya bang aun nakabuka ano yan, naroon na kamu hinduan sin Allah Ta'ala, yu'allimukumullah. Kabuka kamu fa Allah Ta'ala, yu'allimukumullah. Hinduan kamu sin Tuhan. Ay urin hindu sin Allah Ta'ala, fi umuri dunyakum wa umuri akhiratikum. Hinduan kamu sin Allah Ta'ala bang aun pagmabuka niyo sin parakala pagdunya niyo. Parakala pagdunya niyo. Amo yato. Hinduan kamu sin Allah Ta'ala sin parakala pagdunya niyo. Labi awla in pag-akhirat niyo. Imam Shafi'i rahimahullahu azza wa jalla bukad law nagreklamo madto paguro niya. Guro niya Waqi'. Nan Imam Shafi'i pagkarunguan tanyo rin story niya bang sa pantun amoy nyari Quran bang di natampanan nini mamemorize na yaon. So pamari natampanan nini mamemorize na sampay yari. Amo yon ni memorize niya bang nyari tampanan ninyo mamemorize sampay. Subay tampanan. Sa barakala maglamo kay na. Memorize niya. Hambok na mga ingat sin Imam Shafi'i ambok adlaw. Nakarungog nagdiscuss. Mga ring dikato na nakarungog la incheck nagdiscuss. Nagdiscuss yung bahasa nila madto. Uy, panghirap-hirap di kahat yan si Imam Shafi'i inuno. Nagdiscussan nila. Nakaabot indoy yarit indoy ni madto pa kuan. Pa-judge. Nagdiscuss. Doon man long sin judge, aw lang nasaksi niyo. Uy, lang na sumakawa na ito, nakarungog ka mo lang, pataba ko pa. Amo na ni Imam Shafi'i. Napiyatawagin ni Imam Shafi'i. Ya, subumandain doon, si manghuhukom, kahatian mo lang niya, karungukan mo in, pag-discussan nila yari. Lang yari, afan, wala ko lang niya, di ko lang niya kahatian. Karungukan ko sa wala ko, di ko kahatian. Sa misan pabihat tulong naman, jari ko balikan kayo mo. Ingat si Imam Shafi'i. Diungog nila kaminsan. Bahasa rin niya kahatian di. Nag-discuss, makati na ko magkalo rin. Misan kita yaon. Mga magkalo ruwawihan, doang katao. Maglamo kayo ng kaptangan din doon. Kahatian tapay sabdi. Tara, memorize. Na, yat si Imam Shafi'i, nag-uno na. Nagkalo rin doang katao yaon. Hindi na kahatian yung bahasa. Di kulong niya kahatian, bang uno yung piyagdisarahan nila. Sumakawa, manjari kulong na balikan kayo. Dahil na panagnaan, sampay pagkahinapusan, biyalikan si Imam Shafi'i, di ito kahatian. Hambok niya ng mga ingat niya. Namukad daw, nagreklamo patuhan. Ay, afan, nagreklamo matukan Waqi'. Long na ya ko guro ko mga biyak katon. Iko na long, di na ko long na makamemorize yari. Kita ko yung biya inunukain, ay in-IQ ko, di na ako makamemorize. Mataw din pagkalupahan ko. Pagsakali ito in Imam Shafi'i, aw ng buok uno, aw ng buok bawa, nakalabay ka, nakita ng tikod-tikod. Tikod-tikod din kita niya, amo niya tinuno. Amo niya tuing kaya ko, sinuno niya, sin IQ niya. Nabiya din na babangkita niyo, buko na tikod-tikod din kita. Aung kaymanan, subhanallah, may ito, tikod-tikod din kita ko ito. Takaran na magbalik din doon. Takaran na magbalik. Na inangilaw na kako si Imam Waqi'. Lawang na ingata. Innal ilma nurun. Bunnaltu din ilmu yan nurun. Hidayat, sahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asin. Iban in hidayatin Allah Ta'ala ri na ipaghindo maun patao bardusa. Patao naghihinang daruhaka. Patao naghihinang maksiyat, di ni paghindo inilmo niya. Unay makata rito, hati na suway ang kabuka, supaya kita hinduan sintuan Rabbul Alamin. Nakita ko manusia, mag-memorize, biyan, sumakawayaw sa hinang mauno,
inihinang manghi, pagsayo niya, malawa na inuno niya. Malawa na na-memorize niya. Malawa na kihatihan niya. Mahi, sabab satu sininang maksiat. Akanin Allah Ta'ala miya, nasabot na mo kayo doon, ittaqullah, yu'allimukumullah. Kabuka, kapatuhan, hinduan ko sin Allah Ta'ala, sin parakala pagdunya mo, imang pag-akhirat mo. Amo yung pagdunya, hikarayaw kayo mo. Kung naman isang sukat na dunya, kagangi, kung magkakadisab simbihat turag, boss. Oo. Mangkaw mawaya sin pagdunya mo, napangadji ka. Damikan, pag-akhirat mo, pangadji ka. Oo, mangkaw mawaya sin dua, pangadji ka. Hati na may takitat ko diya. Hati na hikarayaw. Oo, hikarayaw. Amiyat to. Subhanallah. Mga paida, nagkasabot na mo yung turendi sa dihadunya. Dihadunya, subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu anhu intan na sing kabuka na fa Allah Ta'ala among biya ini kabuka na patuwa Rabbul Alamin iwan sing pagtalit na sin adlaw kana hamok adlaw na kasudin Abu Bakar radhiyallahu anhu palom sing kabon na nakita manok-manok makati na ko'y manok-manok tumapo na hindi lumupad madto hindi dito lumupad na sa parukaing. In kamuwa na patuwa Rabbul Alamin, iban si pagtali na sinadlaw ka na, laong niya manok-manok, tuba laki ya tayr. Tuba laki ya tayr. Ta'kulu minas syajar, wa tastadillu bis-sajar. Wa tasiru ila ghairi hisab. Ya layta Aba Bakr misluk. Kasan nga nalaw niya kay mo, atawakan kakuyakan kay mo, yakolaw na manok-manok. Oh, karena ini kau yan, magkaon simbungang kahoy, kakahoy-kahoyan, iban magkatumari ko magsilong, pa mga kakahoy-kahoyan, magkatumari ko, sumagawa, wayroon ni sabon kay mo sintuhan. Di ko isabon sin Allah Ta'ala. Wayroon bistahon kay mo. Wayroon tong basan kay mo. Amo yan to. Way. Ando lang sin Abu Bakar. Bangsa jawa ako isab lang na nabiya kay mo yan. Wayroon na bistahon ka ako sin Allah Ta'ala. Muy ako pa darat sintuhan. Wayroon na bistahon ka ako. Kanin mano siya adlaw ka na imiyan. Ya laytani kuntu turaba. Ya laytani kuntu turaba. Makita siya hayop na inito hinangon na sin Allah Ta'ala lupa matula. Pako si mano siya yaw na hisabon. Asuhon na singkatan, singkakahinang na rin dihadon niya. Manahot maaslag. Amo in hinang niya, kalulupahan niya na, misan pahiwalik inuno niya, rin dihadon niya, in pamikil niya, rin singkabata niya, tuloy niya nakatumtuman. Magtumtuman pa siya, magtumtum din na nakatumtuman. Sa rin ito hadlaw ka na, yato, nakari-record ka tan. Bista kung sintuwa Rabbul Alamin. Manahot maaslang. Nahakan na bihatuin Abu Bakar radhiyallahu anhu pagmabuka na fa Allah Ta'ala. On time sampay manok-manukan dulong niya, makampay sabi ni ikaw yan, magkaon na sa jasing kabayaan mo, magkatumari, wayro ni sabon kay mo sintuhan, sa puti kain ako yari, ando, manahot mahas lagi sabon ka ako sintuhan. Kati ko ni insigpit. Asuhon ko katahan sinabta mo. Aw no mo kiyawa, biyan ni pagkawa mo. Kaano mo kiyawa, bini katahan. Akan na Rasul sallallahu alaihi wasallam ini namaita. Man nuqisha udhib. Isyusyu imano siya asuhon na sa sintuhan Rabbul Alamin. Dini tuwa adlaw kana na amo na yati imano siya na azab na. Bisan hindi kita yung nasubong kita simpulis, mga 5 pangasubo yung nahulasan na kaw. Nabiyan din naman Allah Ta'ala, na malaikat, at yung mga malaikat, at yung katahan, mga imaatod, at tawakan nakasaksi, sin pangasubo kay mo. Amo in pangasubo, pahunitan ko, sintuwa Rabbul Alamin, kami sanaan na santo.
Kaminsanaan, ito ripa doon. Subhanallah, polis mga subukay mo. Amo yung biya. Kaya lalago pa matintingog bihan, mukha ko sampayan, tingog sadya. Nabiya din, namanghadlaw ka na. Amo yung paunitan, pao pagpangasubo, paunitan sintuwa Rabbul Alamin, mga manusia. Ang mga manusia, laway sin pagpangasubo kanila, paunitan sila sin pangasubo yun. Ni sab na paluha yung sintuhan Rabbul Alamin, yung pagpangasubo kaniya. Subhanallah. Pag mabukasin mga nakauna, mga palanggungan haakam ay Islam, biyay sin Allah subhanahu wa ta'ala loob sin Quran. Qala ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Mga sila, mga sahabat, nakaon, naka-apply sinyari. Amoin mga sila, law sinallahu subhanahu wa ta'ala, timunay sindirihilan nila. Sarak nila, paghaji nila, pagsambahayang nila, pagdikir nila, pagdua nila fa Allah Ta'ala. Timunay nila ng katanyad to. Wa qulubuhum wajilah. Hadalam sin bihat to na taod amal ibadat nila. Bihat to na taod amal ibadat nila. Pangatayan nila law sin Allah Ta'ala miyumuka pa. Allahu Akbar. Taod sin ibadat, mga palanggungan haakam ang Islam, Abu Bakar, taod sin sarak kasin Abu Bakar, taod sin mga sahabat na pagwa niya rin na uno, dahil kabanyakaan, maon pagkalimayahan, taod sin alta sin Abu Bakar, piyag na pagkakatanaran sin Allah Ta'ala, taod sin ibadat sin Abu Bakar radiyallahu anhu, iban sin Umar, iban sin Usman, katana itong mga sahabat, kamatauran din kanila, sa hadalam sin bihad itong mga palanggungan haakam ang Islam, subhanallah. Miyumuka pa yung pangatayan nila, mahiyad to. Simbiyat to na taon. Kabukaan nila, wayron tayo maon dito kanila. Kabukaan nila, way tayo maon. Miyumuka pa. Akana law sin Abdullah, law sin Abdullah ibn Umar, radiyallahu an, law a'lamu annahu tuqabbila minni sajdatun wahida khairun li min ad-dunya wa ma fiha. Bangko sadya law niya kaingatan, kaingatan ko sadya, aun kay makako sin Allah subhanahu wa ta'ala, misanda ko man hang sulag sujud. Kaingatan tanin Abdullah ibn Umar radiyallahu an. Amuna insa uno, amuna insa kusug sahabat sin Rasulullah. Simingod sin uno, himinang sin sunnat sin Rasul. Amok adlaw, uno, limabay siya, kahoy biyahan, haraba sing kahoy limabay. Ay, long sing mga iwan, may tako limabay rin doon niya ko Ibn Umar. Long nakita ko baka si Rasulullah, limabay rin niya, kana ko limabay. Sinaundan, limabay roon. Tanda simbaya niya umupiha kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa hadalam simbiyatu imiyan siya, bang sadyalaw niya, aung kaingatan ko. Hang sulag sujud ko tiay masin Allah Ta'ala tartan tulando yad tu marayaw kako dayin sin dunya iwan sin luon niya. Bukon bimana ingkaptangan yad to wala tiay masin Allah Ta'ala ni ibadat nila. Sumakawa hadalam sin bihat, misan bihat ko na inuno nila, intaod sin pagmabukaan nila patuhan, ingkabukaan nila ri patay maun sin Allah Ta'ala inuno nila. Ingkatan sarak kanila to, katan ibadat nila to, katan sujud nila to. Hakana law sintuwa Rabbul Alamin, sino anin ayat niya? Ulaika yusari'una fil khairat. Sila na yadto in mga manusia, naglulumba-lumba, mawang pakarayawan. Wahum laha sabiqun. Wahum laha sabiqun. Subhanallah. Miyo muna sila, katanaon. Pag-ibadat patuha Rabbul Alamin. Abu Umar radiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pagkita niya ng Abu Bakar kaunuhan niya. Kaunahan siya sin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amok adlaw nanawag-tawag yung Rasul sallallahu alaihi wasallam niki magsarak kabiyahan ni mga manusya karna ipagjihad na diya na matusin Umar radhiyallahu anhu.
Hang tunga sinarta niya. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya qaulaw ya Umar ulin binin mo anak mo. Fa ahli mo. Law na ya Rasulullah binin kin tunga. Yari ko diyan tunga. Pag napakaharan sin Tuhan. Abu Bakar man law na ya Rasul ya Abu Bakar law na binin mo ahli mo. Law na ya binin ko law na ya Rasulullah. Ahli ko amo na intuhan iban si Rasul niya. Amo na intuhan iban si Rasul niya binin ko. Hati na wala niya kiyapin inuno. Inarta niya pag napakanya katanaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Sa misan pabihad to. Siyabot sila sin Allah Ta'ala lang sin Quran. Wa qulubuhum wajilah. In pangatayan nila diara magnyumuka. Karena mabuka sila di tay maunin ibadat nila tukatan. Nahakan na. Bihatin pangatayan nila nyumuka fa Allah Ta'ala. Law sin Tuhan Rabbul Alamin. Ulaika yusari'una fil khairat. Sila na yato yung mga manusia naglulumba-lumba maun pagkakahinang marayaw. Subhanallah mga palanggungan ha agama Islam. Subhanallah. Ibn Jarrah, Ubaidah, Abu Ubaidah radhiyallahu an. Abu Ubaidah, iyan sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk rin ng mga hangpo na sabot sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam tausuruha. Tausuruha. Kalabyan na kalabyan pa sila Abu Ubaidah. Iyan si Rasulullah aminu hadhihi al-ummah. Transport siya sin ummat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagkura sin Abu Bakar radhiyallahu an, commander. Demikian Umar radhiyallahu an. Awang atime sin pagkhalifa nila yato. Sa in paghinangon sin Abu Ubaidah radhiyallahu an bang aun na mapatay, halaw si Madina, siya ay maguno, siya ay magkali sin kubol. Siya magkali sin kubol. Sin makawang sa muslimin. Mahiyat to. Supaya niya katumtuman in adlaw kana. Supaya rumuhon in pagmamuka na fa Allah subhanahu wa ta'ala. Asal dayaw in pagmamuka patuhan. Asal magduruhon. Kama magduruhon in pagmamuka patuhan Rabbul Alamin. Himinang sila magtuyo sila si himinang sininang marayaw. Amiyat to. Bihatin dakbos in pagmamuka nila fa Allah Ta'ala. In Abu Hurairah radhiyallahu an, in dakbos law na ipagmamuka, pagngana law na pagmamuka fa Allah Ta'ala, biasin sa pantundan. Lumabay kaw haranyan, bang kaw makita tunok rin doon, in tiap-tiap makita tunok, haran, si Mima siya, lumawag sa rando kaing. Nabihat to law na sa pantun, in magmamuka patuhan, apabila kaw makahinang makakita sininang marayaw, ay sininang mangi rin doon, haunahan mo, ano si Mima kaw. Bihat tulong nindag mo si pagmabuka pa Allah Ta'ala. Nayad to, tungbas. Dahil di hadlaw ka na. Iban si mga kakahinang si mga sahabat na sabutan niyo. Nakitantan niyo kunin adlaw ka na. Law sintuwa Rabbul Alamin. Qala Allah Ta'ala, Inna lilmuttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبتنا الله تعالى سورة عامة بنيت لوسن الله تعالى لو غنى بنيت لوسن الله تعالى إن للمتقين مفازا سبنلت أو نما سلا متقون مفازا peruntungan sa taod-taod. Darawagan. Dahil Allah Ta'ala. Unin darawagan sabutin Allah Ta'ala. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Mga kakabun-kabunan, mga palanggungan ha agama Islam, mga kakabun-kabunan. A'naba nagbunga matukatan. Nagbunga. Hindi mapaunin pag-uno mo, pagbuo mo, pagsumpit mo biyan, on time, di mo ngayon uno, di mo ngayon pangyanom. Sa arin dito nagbunga. Iling ka timbunga, sinuno, simpangyanom, malawag sinsuruka. Bang kumabaya, kumauno, matud ko biyahan. O matud ko, Uwos nakaangan-angan, kumawag ko kumaon kaniya.
Bihita sin Tuhan Rabbul Alamin. Qutufuha daniyah. Law sin Tuhan Rabbul Alamin, in pangyanong malawm sin surga, bangko mawaya kumaon grapes, atawakan apple, atawa uno-uno na pangyanom, daniyah. Maun kay mo, tumukko. Tumunto ning grapes, maun kay mo. In apple, damik yan, uno-uno na pangyanom. Tara hindi, on time, uno. On time, dumag ka pataasin mangga, on time, mahulog pa kita. On time, tiluon mo biyan, doon kayong kugdanan. Hadaiqa wa anaba. Kabbon diran ko sin Allah Ta'ala kabbon. Hindi na kasi lupa biyaon. Amin lupa di patubuan ng mga pangyaon, di patubuan uno-uno. Mga 300 square, mga uno ba yan? Mga 3,000 ang ka-square meters. Ito mababa, imbista ta, namang mga rindikan nyo, mga 20,000 ang ka-square meter. Amo yan to. Sa in Allah Ta'ala, mga tao nagmamuka matukan, nadihilan sin Allah Ta'ala, hadaiqa wa anaba. Hadaiq. Wa ka'san dihaqa law sin Allah Ta'ala, dihilan sila sin Allah Ta'ala mga iinuman. Iinuman, sabot sin Allah Ta'ala, iinuman din na alak, iinuman din na katas, iinuman din na tubig, amo hindi magkaralos katan, iinuman din na tunog pusukan. Yung pagkawaan niya ito, sapa. Sapa, nagpapanjarin Allah Ta'ala, sapa din na alak, sapa din na uno, din na tunog pusukan, sapa din na tubig, sapa din na uno, din na katas. Katoy kuno, sapa, gatas inuno magtuhod doon kanya, uno kumakit adun niya. Libuton mo na doon niya, ikaw makita uno. Insa pa yaon, gatasin magtuhod. Mga tuaon biya turin niya doon niya, pagmatayan singkatan, pagbunuan singkatan, supaya makawa yaon. Amo yan to. Sa iriyel kay musin Allah subhanahu wa ta'ala yan to. Wa ka'san diha kayaon, lununan ko si mga bata bago katan. Amo yan to. Wa ka'san diha ka. Law pasin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan sila sintuha Rabbul Alamin uno, amuin mga bata-bago. Bata-bago. Huralin. Bata-bago katan. Sibo-sibo yung pangumulan mad to. Bisan malaas-laas na, namang yung makasud palom sin surga, hinangon sin Allah Ta'ala bata-bago katan. Ang kapangumulan kita nyo rito, biidnillahi azza wa jalla. Sabab, aw na buok time na nga sumukan sa Rasulullah ini maas babae. Law na ya Rasulullah, aon ba law niya maas makasud palom sin surga? Ano law si Rasul wayro maas makasud palom sin surga. Nagtangi si maas babae kay luminui. Dami kay baytaan sinuno. Kay baytaan in jungjungan sallallahu alaihi wasallam tulong na mga nagdangulungul na yato maas babae. Sabab sin nga subukay mo nabang aun uno bata ini tao maas makasud palom sin surga. Imbayta mo way. Nalon pakaan madto. Pakaan madto pakari amari. Doon malaw si Rasulullah wayroon lang niya papundan kapdangan ko wayroon makasud bata ini malaas palom sin surga. Sa hinangon sila na muna sin Allah Ta'ala bata bago ang pa sila pasurod. Ito'y kuno ilang ko sin Allah Ta'ala hurul in. Hurul in, amun wayroon pabakas na o kauli na sin manusia. Para kay mo. Nahalaw sin surga, alaw sin Allah Ta'ala, mga sila muttaqon, makasud sila palaw sin surga, di na sila makarungog kaptangan mangi. Di na. Sababing kaptangan yan on time, misan yan mga kaptangan, haupo-haupo, on time, mapagbagin uno mo, pangatayan mo. Makariyal kayo mo kasusahan, nahalaw sin surga, illa qilan salaman salama, kaptangan marayo na sadya, mamalambot na sadya, madto, amin ni kakuyag si manusia. May tayat tulong sin Tuhan Rabbul Alamin, jazaan min Rabbihim. Uno, tumbas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin uno, sabab sin pagmabuka nila riha dunya. Tumbas sin Allah ta'ala, sabab sin hinang nila marayo rindi. Katan, para kala nila, kahalan nila, iuno nila, piaagad nila kabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. Hinang manahot maas na, piaagad na kabuka sino, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ito mga palanggungan haagam Islam, in kalabihan sinuno,
kalabyan sin pagmabuka patuwa Rabbul Alamin sarta wajib hari hindi ning kakausan mo. Hari hindi ning kakausan mo pagmabuka fa Allah Ta'ala. Biyanin pag ano hari hindi ning kakausan. Law na long ara kala isa mao ni dari ko kakausan ni magsambahayang subo. Amo yato. Buko ni makayari wajib. Atin niya mabaya kori mabaya, subay kau himinang kaniya. Mahukaw kori mahukaw, subay kau himinang kaniya. Mahaggot bukon mahaggot inula, subay kau himinang kaniya sabab may kawajiban niya. Biada simpo asa, mahapdi ko bukon mahapdi makat amuya to subay kau himinang kaniya. Inula mapasok bukon mapasok subay kau himinang kaniya sabab karena wajib yato. In pagyanong sin Allah Ta'ala, amo in hinang kamo sin hinang di ini kakausan niyo wa'budullaha mastata'tum hati niya amo in mga parakala parakala sunnah bang ko makakaos po asin isa musambahayan ko rakaat manjari di mo kakausan ang rakaat ning kakausan mo manjari 2 rakaat manjari bang di sunnat yato ikaw suhusin tuwa Rabbul Alamin amo yato mga palanggungan ka Islam hati niya pag ingkaw po ana rin di kapsing kaptangan namo mga palanggungan haakam Islam in pagmabuka fa Allah Ta'ala bukon ni kamiskin bukon in pagsambahayang patuwa Rabbul Alamin bukon ni kamiskin aun kay man magkaptangan mo kuno kita law na magsambahayang itin dakanganta ayat indanganganta Santa Cruz yato ataw kanya to tabo yato matambol bang kita pa masjid bukon wala ta kay ngatan in pagmamuka fa Allah Ta'ala pagtunay mo sin kabayaan sin tuwa Rabbul Alamin amo yaon in turan sin dridjiki sin Allah Ta'ala iba sin barakat niya Allahu Akbar amo yato mga kamaasan namo kanungnungan sin Allah Ta'ala na mahulihati ko maray time na yato insyaallah Ta'ala mamaid kami kanyo halapal assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh